Mangkin dan pemeka sapon api ando di tiang diandukan di tiang keman Gusti Ayu saking alit sapon api ando di tiang ando Gusti Ayu ledang mantan
subes sandang alam. Aduh, bayam sampun sedang ngolah-ngolah makin. Kisang ning orang molah-molah mo. Jangan aten tiang Bayam ngolah-ngolah. Padahal cara dia ngolah nih. Jadi bejang tumasang caman. Oh, Nabi, tutup. Yang kayu nih gede-gede. nggih. Ampehang angin mo. Seriat, seriat. Di jora rahang sebat. Suaranya nih kengken je cara gegendingan. Cara geguritan tadi di kopeng tiangnya mo. Udah sampun api aja sekali sunari ampehang angin. Seriat, serius. Oh, jadian dia wendan ring apiang. Wendan ring tegale. Mo, mo lo, Main nabi. mo main Nabi, nabi. Nang carang tinggalin mo. Nabi, Di carang punyan kayu nih tuh mo. di carang punyan kayu. Bener. Nengeneh nih kan? Niko lampu, niko main ini mesti ayu. Nabi, Di carang punyan kayu nih tuh di beten lampu nih tuh mo. oh betul lampu. Tapi wendan. Ada kedes teklu mo. Oh kedis, Kedes teklu mo. kedis nih merera nih kan? Bener. Mirata. Aduh mo. Kedes Bulunnya nanti luang ini saja kawasan. mo. Bulunnya luang saja mo. Mirata. Bulunnya becek saja. Ada di kanan bulunnya merah. Ada di kiri bulunnya gadang. Adi jaga kan bulunnya merah dia. Niko tuh nawa udiang bang apa makalonan hidup penyeruan. Mo. Nabi, Kedesnya merero raja ketlu tuh mo. ini sarang tiga. Ane di tengah cenik saja bungkulannya mo. Jenik pasti ampun panak nih nika. Ane di tengah mana ane mo. Ini, Ane di tengah bot kedenan dan gigis. ada di tengah bot kedenan berbeda. Bener apa ane tuh mo. Niko mama nih. Mama kedesnya mo. Ye, Ane di kenawan paling gede nih bungkulannya mo. Apa ane tuh mo. paling gede. Bener. Niko papa nih. Oh. Ini di tengah apa nak nih? Dia di kiri mama nih. Ani di kanan papa nih. Oh, ampun. Mending mesti ayu. Lu kok nak gede semua sarang bapak, sarang nenek nih. Oh, gede bisa kendan. Aduh, ya diasun baburo nak sayang, ken panak, kendan. Mending mesti ayu. Napi? Kedesnya ngelah. Miming ngelah bambu mo. Ya dan ngelang mimi ngelah bapu sirong aja gede sih. Cek sule aja mesti ayu. Mo. Ya? Ye. Bapak tiang lah. Memek tiang lah. Ya dan lah memek nyen kalau kadang. Mo ngelah Enggak, Dok. miming ngelah bambu. Nye. Yang tiang. Napi? Nyen bapak tiangnya mo. Nyen ajen tiangnya mo. Nyen ane berupa ke tiang mo. Napi? Tandingnya dia ngelah meme. Dia ngelah bapu. Bener. Gus ya. Nyen ajen tiangnya mo. Kamu nanya. Aji. Aji Gusti Ayu. Aji Nawang. Hai. Siro kone ajen Gusti Ayu. Siro ajen. Siro ajen. Nang do gitu ngabos. Napi nang yang penyeruan lagi jenang. Cemalu kini ngelau. Yang penyeruan. Kena tuwa aja aku mau guyu-guyuan kene ken. Kok Gusti Ayu. Ah. Yang di kene ne. Alih rasa sepet bagus sing Ratu. Ya, nang alin-alin sing ya bakal ada, sing ya bakal tepuk. Ledang Gusti Lingsir kadi mangkin disampune randes wendan Gusti Ayu. Wendan gini ya. Nah, tuh. Dadang si jangune tapi ngawenan Gusti Ledang. Sing benado ne yo ayu tambang ale jadi. Ampun kena wate jan. Ledang Gusti Lingsir medal kadi mangkin pasti ulian wendan di tiang. Nak
gitu yo. Ada toh. Nggih nggih. Kasih yo iya yo. Ah, niku sampun pemekas dane yana. Nyak lantas nut. Ada kena nak tuwo. Sing doa kon bunga ngerero. Ya dian dane Gusti Ayu dur wendan ring delenging wano dong Dewa Ratu ya darahang didiang kedian mikane kawikan Gusti Ayu kalah ya nak ring nuto. tuh ada. Iya dadi bon. Pengidehan penuh dadi nak tuwo. Inggih tapi Gusti Uli kengket yo kok. Bang Presiden yo. Bang Idang yo. Nyamo berayo ya di Astonado di Pedukuhan. inggih kok patut pisan Gusti. Pedukuhan alas arus tawang mata alas. Nah niko Mas Jakalo sampun wedan ring delenging wano dados alas sarung nabi niko. Iya yudlek sang sebab niku. Kok sampun terus Paman kewalan sama tiang paman yen paunukan sayang paman kapining tiang subek rasa betia kewalan dudugang sayang paman di kapining tiang idiolas Duh, Gusti Ayu ring dijo malah kirang sayang dane Gusti ning ring Gusti Ayu. Demang kembangan paman kapining tiang nyen sujatane anjing tiange paman nyen sujatane ngerupak ke paukodan tiange paman Kas lengagang kak dirasa haji. Besekala haji ngadeg diopan ayu kemudian binakonan ane madan reramo. paman yen saja mula paman anjing tiange guru rupakan tiange ngudiang tiang mau paman kapining paman sing jemaah haji tiang paman Sampun niko igian yukti keselengaran Gusti. Yang sampun Gusti lingser ajin dane Gusti Ayu sepatune kan aji terus paman. Dapuin perkembangan paman dapuin paman patuh kelawan yang tiang-tiange sebilang tiang nakonang paunukan ajin tiange paukodan raman tiange ngerupake paukodan tiange piang-tiange sedang kesedelang toya piangan Sampun alangan sujatane genggen paman genggen dijajin Nah yang gitu yang mulu kena hayu Bang Presiden jenawa nyen gumandi nyen mulu dua merubah ke dewek ayu nih. Nah ini ada biang ayu ane mulu ajak aji dini di pondok alas aku. Nah aku takut Puniko sandang patut pisan Gusti lingser. bangsa ngaji duen yen ngeraos pengorahang buku gitu dibeli dinyauhi bangsa ngaji duen kebelihan berbiang ayu bekas. Saking mohon becik-becik Gusti Ayu matur ing biang yang diamun niku sampun sayang dane punten Gusti Ayu nampu ya sayang gitu. Nah gitu suku Iya Gusti. yang dadi bon pangsing nejo ngerana nguku dan ayu nih nyukan kayun kanti nyakit hati yen ayunya jauh besar gitu. Inggih sayu ati Gusti. Aduh biang menonyen Inggih. Panjang dijang menak manusia. Wanda dijang lunas ring Gusti Ayu. Sampuna Gusti Ayu malah jungjogen sampun api ane ampun lintang menawi sungkan kayun menawi nak lingser sapunika. Nggih. Becik-becik matur malih jebos nggih Gusti Ayu nggih. Nggih. jatuh malu ayu Nih. Dulu sampai pakai di dari dia
Sampunan biang nampekin dijang malah biang. Gusti Ayu tandado sapunika. Tandado sapunika. Bilu. Sepatutnya Gusti Ayu. Sapunika itu ya nak. Iya. Mulai labuh ibu ngajak ini. Dengan muka semalu. Biar aku tetap sayang kepeneng jenis. Ini mau diko sayang dan ini biang ring dijo pirang Gusti Ayu. Terus nampak kemudian biang sayang kentitnya. Jadi oleh tiang cenek kadi tiang bajang lah menang jadi. Sangkaning sayang biang kapening dia. Kewala nungkak sayang biang ngepianak kapening dia. Dibipuan, pangklu pangpatkan dirasa tiang mempengidian kapening dia. Pang presiden biang ngawadar sirah sejata dia jen tiang saling rupa kepawadan tiang. Tenang dan ku mati biang mapai jebau sirah kau yang tiang jen tiang dia. Kerasa badiang ni bangkit. Mirip jelek pesan pejalan biang ni ngarji pawadan tiang. Tenang patut kadi sapunika. Di jalan-jalan di tengah alas segera kaki biang pawadan tiang. Mawas suntai kadang ngangkatin belingan tiang. Atos tiang lekas bukan jadi tiang. Sun untuk sun. Tidak kayon tiang. Kaki dia kesengopi anak pemijat dan dibanding tiang yang bekerja. Biang. Dijago mati sayang biang ring dijak. Ayu Ambarawati deputi. Tapi Idewa sing nerima inek sayang. Namu ke Meme ni. Yang mondo jeneng ngajak Mimi ke rumah ini. Iling-iling Gusti Ayu. Sampunang bulan alpaker tadi dia. Iledang Meme jeneng bangsik peragat mati. Gitu kapi terus dan Meme ni mapi anak kapi nanging dewa. Becekang mirangan. Idewa mendewek lo. Ibu masih mendewek lo. Kengken rasa sakit kena di reramu. Imeme di pemekas. Duga segala kadang rakan seneng. Siap bulan seneng kadang meme. Yang presiden seneng nyukat. Dalam nih ipatsi. Lingak ni samudra ni cingat ide bukan. Ketu masih selantang pejalannya. Amun tu kelas nani meme kapedang ukudan sedih. Mapan meme nawannya. Rene sakit meme ni ngawenang sedih. Eleng-eleng aradone. Raga mendewek lombang kuat. Lakar kini lakar penadiani yang sedang mandi kapening meme. Seneng lagi. Saya mau tama luwih bahasa nak keningsit ng awenan. Mapan swagan mereka nunggaset yang cepat. Adon ini telapakan batas meme cening ini. sampun api dia. Suargan tijange wenten di lapangan cokor biange. Nenten dia. Ring cokor biange sane bedaging bacin, sane bedaging not dikegedak suargan dia. Nenten dia. Sangkano bisa, Gusti Ayu ning nating sen. Sangkan sing ning kelih bukan janine. Pak Jano. Sangkan bisa dewa menjalani. Sangkan ini mula batas memene ani menjantai. Ani belah-belah buka pengeros memene.
ide mo segeng buka dani. Kang mo jeneng dini. Nak mula sangkaning telapakan batis memang sampun pirang. Biar. Inggih. Jakti kadi bos biang liwang. Kiwanten saling tunasak dia. Ring dije gumanti rasa sayang dia. Rita kala dijang kesengop dia anak bebinya nyaman-nyaman di jang iriki. Ring timpat jang iriki dia. Iya ning biang kan macam membaca baos. Parinekan agen dijang guru rupakan dijang. Ledangang dia. Biang pacang kelangan dijang. Dijang mau pamit. Mama ayo sampun. Ini yang becik-becik kopi kayun Gusti Ayu. Sampunan sapunika maktub pegayu. Tapi ngajeng ring cokori dewa duangku lingsir. Rasa kebelek di tiang ring tambangane mangkin. Minat sampun tuduh witi. Somaliho sampun panomaya. Yen kemana hantuk di tiang. Ideyana kaler sampun uning. Ring kawentenan kaon becik. Kawentenan iwang kelawan batuk. Paman. Pinapakit sampun panomaya. Nen malu paman nak kengken nih. Durus palunguh cokori dewa mau jano. Waku lingsir palunguh cokori. Sampun apa ini Gusti? Mangdo nenten kantor nyungkan kayu. Idoi anak kantor nyakit hati nika saya aja mengen dia. Turus bidar tayang sampun api ini. Ambarawati sayang pianan ibu di Dewati. Idewa nak ngelahan sini. Idewa ngelaku merupakan nih. Sang Prabu naning wasang jagat done. Tunggu manti dajan idewa ne maka sudah. Ido doang kewala lacur idewa seni. Jagat dah keduaan ni idewa ini. Karena Jepang agung dia ulang penjarakan. Ketok awet ini. Aksa mangi bumarang ngerawas ambu kebir. Rene meme jejak kelangan di dewa. Nukase malu. Dok ke dewa karanja. Ni subani angon dia. Selerane punika angin palungguh cokori dewa. Nejani sukserahan ibu kapenang dewa. Gusti. Ibu. Nona sugra matur yang ibu. Iwang tiga. Ampun ayam pisan yang ibu. Tak dosa awu di tiang unik. Pedagi, Nah sampura ratu. Ia ninyuk jadi tadi sapuni ke pemanggali dengan kiling serajen dia. Bila kecil ngebatin di tiang ringlinge ibu. Nalar ringlinge dan kiling seriaji sana sampun dewata. Nalar di tiang sutin ring panagaran di tiang. Lugra yang di tiang mepamit ibu. Di tiang kumati pacang kepala sang sungkan kaya di dan kiling seriaji. Sampunan palunguh cokori dewa. Kantos menduwe pikayonan sapunika kanthi mangkin. Sikine ditiang lunas pangapura. Suwe katiangan palunguh cokori dewa angkenin ditiang piana. Duaning belen. Dot kumanti mana ditiang mana nekantun palunguh cokori dewa nyeneng maurip kanthi Nika gumanti sekali bombongan dia. Rauh tiang palunguh cokori dewa. Pamakasih itu dua gong istri. Taler. Gumanti angkenin di tiang. Gusti biang. Sani sampun litak kantos masui. Taler sani mon-monan di tiang. Mangdo kantun itu taler. Nyenong maurip kadi makin. Jadi ngelanturan.
Bekas gili gitu ya jagat duwe utawi dupura sani dukun kerjek antuk agung penjarahan iya dan sapu di komando Gitu sumpah tiap kabeh. urun Nih ada ali-ali nih. Ini bapak sayangan jaga satu adalah kan menit lakan ini. Lakan suku sani buka penangi dewa. Amun yang ngonceng-ngonceng nih. Tunas, sering itu nanti sehat batin pamane ngemit lingi ipun gelah. Gumanti sing sidaban gelalak kartu alas sampam. Ne jani dulu sang batin pamane kabeh gelah. Kudiang gelah ne jani bapak. urip titiang pinaka datakan bakti ring lingi cokori dewa rauh negi lingsir kan makin yenten gumanti mon mana titiang mangdone wenten gumanti ngererah malih singa sano duwe sane kegamel antuk agung iri kuring penjarakan Linten kantos aku niki pengantin baru Nah, nih. Ibu sing sangat mabisalah kapenang ini. Mabane ra gerda di manusia. Dan liput yang benak kelaruan. Nejani do malu dewa luas. aku nabi antuk sana manggen ratu bapak ngelisir nika yang nika Antiang dewasa dan belah. Ajak banyak-banyak gelah pamane satu putus nengirin ukuran gelah. iring kanthi seraya mangkin rereh ibu patut-patut darah semalih ngarti ngawe sane wastu balo waduh Mama. yen ning gumanti sampun jangkep punika sampun iring didian jadi iring balungu cokor dewa Nedingah gelah maka sejati paman. Ida bulan gelah semeton gelah di kurepan. Lang ditunulas prakanti. Nejani alih dewasanya melakukan. Iya dengan sapu di kemiring menamdaman dan pelumpuhan. durus kemargi Bibi iring gelah. kabeh ide kaki diksir di jambatan ini Kamu aja bu. Kami. Angin ya pun. jangan kau ngedengan Saya gini nih. Bro! Ci jangan lihat-lihat aku kalau nanti yang mulai perjalanan penting hijau nih. iring Jadi pas oh pada ngelain kaset, ya kasal ado nak lu jeng jejok, jeng mak. Ini. jam orang lewat Hijau nyaman dia itu. Wah, aku. ampunan aku ragu iring biar lu na istri Dulu jangan pain, jangan nuhun kurana. Ya, benar nih. lurus Saya bisa nih bisa mencoba. Waduh. Iya nih, maro cocok ke kon kurana. yang jok Pengadang nedonan munyi. Dikit Benar, yang jok. makanya Adik kecok. di nunan sih mana kecok Adik bisa sih mana kecok. DPR Ah, terus bidang. Aduh, dong. Kayak kebuilan. ada namanya dia mangge rasa saja manusia akur saja Si orang raksasa. Kamuja Oh, kamu aja. dia kami bojok Jayo Prano jeneng jayo prano Jangan nih. Ngales kelana paling lu kan anak gini. bakir punya Oh, pakai kasep oh. yang nggak mau kau kan aku beda kan dulu kan Jok. Udah di sini. Oke, lu. jok nyamuk kuranan kena bersih nah yang orangnya yang sih nah Wah, dari nunggu ini. ya
Mumpung sangatnya Yang mau kuranan apa sih? Yang mau kuranan apa sih? Adik sakit nggak? Mak kok dukun? Sing. Ada masih lebih mo. Sing kena ban mundur karapon nih Bibi. Ya rado. Rame sing karuan, kalukan sing karuan cara dipekan. Sopo. Main kecil. Makan panjang lep, buluk lambung ke bening. Oyok kiri ni. Aduh, you memang kan aku mana sule-sule ini. Ya rado. Nanglang. Ampun. Kakek kau dewa anu. Mumpung super itu. Ini maju. Di. Udah rado. Kok berarti jangan bingung nih kita. Bena ada nak. Ajain saya udah ada ngomong. Niko mungkin ini dijang udah. Niko ambil. Nanti bulu wujud kordewo enak ya nanti di tiang sakit pasang lindung nih penonton lablai ini akut Pak Bupati nih iya Bupati kan di belai bubarang pasai balik loh Ayang sombong nih gerandong ini nih. udah nih mau kejar mau pasang-pasangan Jadi pasang-pasangan. tapi Kadian pernikahan kursi dapun api. Ring dijo. Gogo gede, rada ini hari. Gogo ngisi, ini aku. Rada, ente tu kursi. Siap deh kan? ini subuh aneh don api yang penuh dari mana Api bukti ni. Nih, jatuh. Iya tuh, jualin. Taruh di sana. Di jalan-jalan. Kejang wit dasar beli lah. Nih pakai kawet nanya nih. Nih lah pakai kawet. kayak gini tuh aja Awasi ini kan sih. Rasa sing beli satuan tiangan suko kapinang beli mula nyung satu ngana ruang rumah sak beli tumuan ada di lepit ini di puri kauripan dong kok kini laksanaan beli Ada. Aracur bagong putra terus sana mangkin mapi kayung kadiangan palung ukiratu wenten kadi wicara kadi ngap-ngap Ya kawin suntik kan nih. Ini dua kumanti ekan pengapit Boleh panik Wantah beli di tiang Lihat lagi bodoh. Ya dong kumanti ada waca ini Remen kadi asapu niki kewenten dan wicaranya Giring Kami kami sing lagi kena karuan elingsir iki turing pendukuhan. Mangga ida na elingsir jaga nepasi wicaranya kadi asapu niki lagi sini pernah menunjukkan di tiang ini Nih pindah ke putra di Dewo. Nih jadi putra anak beli. Lapang Presido Jani. Bukan beli ini ya. Jangan libat dan pembuktian ini mana. Iya mendaging bisa sekali bawa sendiri. Dia mau saling ngangan di tiang ring mana? Puniki wantah pengabeh di tiang. Sani wenten nih pun ring kauripan. Kewantan mata nih pun wenten nih ring penjarakan. Winalu ya pipun puniki gelanggang benak. Menawi temang lemak kue pun boleh. Sani mawas ke berana duen beli. Duen di tiang niki sampun pengabeh beli niki. Niki, geranong. Nih, kayak usah ini. bro saya bandung nih hitung aja ya bener saya bandung aman Kapan lepas? dua kong istri kalar boleh gue Jadi subuh edenya. Tadi roh Siki saji utput di dia. sakit kau lipat waktu di tiang Ini Dewo Presido memanggil ngastu batu. Ya mau beratu ini jadi bahagia.
Wang Prasido Dewa aniken patut keni pamidanuan iki sapa? Aniken patut keni pamidanuan iki. Lungguh-lungguh iki yang Ratu Dwagung Lingsir ing Ratu Dwagung Putra, reneng kadya sapuniki wicara dekane mangkin saraleda. Sapunapi dekat di denah Lingsir punika margi yang lurus mangnem cik kewintenan jagat ruwiri. Cai maju, Bro. Ayo maju Bapak Duk. Wah. Wah, Cai maju. weh, maju. Pangyang bicara macam biasa yang masih penjara. Rok. Padang mriki lumayan dari dia macam bela dan jaga dari kiri kore. Kang Dewa wali. Adi, itu masih jeneng ayu. Lan, Terus palingnya kemuri mun. Bro. Kemuri, no. Cai tanggung jawab. Terus. Mai ben jepok ke bangsek nas nyiri. Sapunapi makin. Terus. sapunapi pikayun palungojo kore dewa. Iki ang iring kita nak Lingsir ing kuring, lurus palungojo kore dewa marga senemas. Sing daya. Aduh, cai genda. Cai kan yang mau nyambi bisik. Adik cai yang mau nyakur. Cai kan tanggung jawab. Nah, kalau oke anyut. Nah, kita siapa man? Iki di tiang arah dodong. Paku serata. Ini dong, main dong. Dong, main. Woi, yang sebelum ya. Masih hijau cai. Weh, dia cai kalau aku bedah aku kebayang lah. Kener jang. Bro, cai kau. Aw, Tagong. Bro, cai ini bukan dong. Cai bukan dong. Dia jawab patok deh. Panjang. Woi, keju. Jawab. Kemudian milu. Bes Arab. Nah, Gede. apa orang berjanji? Jangan orang janji pesaram. Yang saya ada uji pada agung, jangan apa macam. Hah? Nak uji pada agung? Ning. Dia orang unik. Nah, resep wakil keturunan ini. Ya gong suruh kemandirakan. Pecah wakil keturunan wala. Mapan cai pancung masih. Mancai ngasanin. Jadi, meliang ciara. Sejauhan cara kayak mau cangcang, mau tegur saya mau cangcang. Wan! Ajak kamu ke tiang mendeno di itu cangkling. Kalian. Ajak ciara kayak. Weh. Saya ngajak bimbang dengan salah-salah. Kalian timpal. Ugas kiri minum arak saya ngaku bertimpal man. Buat timpal saya bebeh pungut sih. Jadi pada kamu betul bertimpal. Mandi hasil san. Lan gebuk lah. Kukule. Udah, jenengan Bang ngajak kok. Ini kan ngelusin sih. Bang sirup pelajaran kamu yang main. Ngelusin. Jadi, man, Ya. Lan, mapan ada masih. Pengapi ya. Mati aku mulai. Penjarakan. Udah dong. Udah. Depan ke bang gini. Ini upah cicora. Weh! Weh! Weh, begitu banget sih, weh! Weh, jadi bangsa. Ah. Kan jodoh. Makasot, itu wayang ke? Nah, ini sebuah membukti. Ah, Aku laksana ini gumani. Orang pasti ada nih. nah, patut. Lek ke kantin ini. Le, boleh. Ada di dalam ada juga kantin mumpung.
Aduh, cak ada ngumusin, ada orang sasi, kau sudah dharma ngumusin lah. Ada cak betek lah kantenan, cai betek lah, nggak kantenan dah pecel kan cai, enak kena tuan lah, ilmu bangsat sih weh. Siapa yang bangun dengar? Jok. kami atur kirang langkung atur di diang unas atur dina diang atur barang sakti hong